Asante sana Philip Kimani Adewa Gai. Mwana mundu ajira atiriri. Yes. Mesema matirathi urusaimo. Ndamuria niki. Nyamutheti na uthi munene itaragira tutikaroke. Kindu kake mukaretie. Atiriri ongeria munene ucio wake angikorwo niwe mwandikite na niwe mwene wira ri. Okay, age no kono amenye uria maundu maria hathareri aratara ri. Aje atiriri. Kurathi wega. Ndina uthio mudina uroka. Muthe no kuhorera. Tina tutirakiandirira. Ndamuria riu ndigukirengwo muthenya ucio. Ndamuria watinda riu ugika atia? Ndio ndatinda ngika ndatinda ngibura ii. Na ndathie kunywa kanuthu ke hau. Really serious. He's a very happy man. Yes. Yes. He's among those guys who are very lazy. Yes. And wamatenda kuruta nginya wira. Ne hau. Ethino wa group ine. Yes. Makiro haria maketinda hatikuhingurwo mwene aragitigira horo wa maandamano na we no ko mundu raguragirwo nguo muthi yes ego gakugura nguo Wednesday tugazie tauni anjirete no wenda gucenjia wandirobu iraragiro no akigure gwaikara na gwere arenda ni afura mera riri timekenu mundu no akiwete era igongona Saturday akiro mundu akara kimwe tugathie tauni tugathie tauni Wednesday bugathie tauni Wednesday ukimugurira gakuo kegakangirinya na ni rakigwa atio na rucia ngakianga muthenya ucio ngandui iyo ndu cia muthemba ucio yes no gwitigira na mwera riu no ana ria goikara na kana ucoka ko mundu ucio ti mundu angubi ukaigaga ati na ngai arathimagera ira ethoro ni gucoka rukuba umwire atiriri ona tuindo turia ndakwiragira ri ni kwagia mirurungano ri ni ndonire horo cia nyambe ndigane naguo ndagurire ng'ombe akeigua Neokete ukamurira fridge ukakimurira kanyamo kakidwetwo microwave ga TV na gatehihi exactly ugakona mbeca icio aleka kama thuka kona icio ni kindu 40 ni nayo gacoka ukamwira riu ri wakiona ria gwaikara riu ndakirire ndona tondu ndonire ona tothi kwimwe ni thiko igire ithatu ri ndana kenya mbegure ng'ombe ngegura kagombe maundu makwe turicoka kubanga baadaye ukamwira riu tigo guo maundu mane ndiravanga riu manene Yo ndirakubangagira ati akagukugurira ngandui ati aka TV yes ya mirengetie na ubagirwo itago ndubi ecio ndirakubangagira riu ndiramba gukugurira nyumba na iria yes iria riria iyo ng'ombe irakugurira iria irakugurira nyumba iyo aikone mundu takiri mugi wega ri yes they are there agitekio kokombo gwetekia they are not there yes they are very much there ndi akimbo gwetekia akona riu akamba akaguithia mwihoko wa naru wetereri exactly no gacoka kaingira uko Facebook ino kana kira internet ino getha ng'ombe moka mutumira ukamwira look at the yethaga ipika puiguru ona kana enyitetwo ina mukwa yes ugetha mundu ndio gwetha ciana gukugithia andu ataramenya no ni arona nyamu ni kurutwo arutwo ngari-ini ukamwira nyamu ndiragurire riu nyambe ndeithia eno riu iraguthondekera maundu maku nyina ngari aririaga hardware we nayo uraria ng'ombe komora TV na nyumba thuthameri iri ri ugatigana thuthameri iri tono uragenda guikaranga hau ri ugetha mbeca ukamugurira TV ni ukamwira ni iria ria ng'ombe ria yes riu ukamwira riu maundu maria matigarite ni maundu manene niguo ariraga iritu aya akameraga nie Akini niliwekea project. No na my guy. Ameniwekea project by the way. Ng'ombe. And it is doing so well. Ng'ombe. Ushaisikia ng'ombe inakamliwa 30 liters. Aya, fanya hesabu ya haraka. 30 liters by 50. Sababu 1 liter ni 50 bob. Alea kiatiri.
Reke tiriri. Najua by the way, huyo mjamaa wangu by the way he's the coolest. Especially mambo tu ya kubalance mambo. He's so good. Can you imagine aliniambia hakuna competition na yule nani na wife yake. Na mimi niko sawa. There's no competition. Wife yake na yeye wao wako kwa nini? Kwa hardware. Wao ndio wako hapo. Yes. Mimi niko kwa farm by the way. Na mimi pande ya shamba ni mimi. Ni mimi niko huko. Niko na mafreshans huko. Ajira ini mwitu jekuo. Ikiri kuo. Okay, agira. Bisa kuma huko internet TV. Edi. No ajoka muria ng'ombe arenda kumwita ritwa ririko. Yes, agakwira. Ndi agakwira. Ukamuria ing'ombe by the way, ukamwira ng'ombe ni iheagwo maritwa tondu ndoi. Ndi ukamwira ng'ombe ni iheagwo maritwa. Yes. Ukamuria ng'ombe yo ri. Urenda ndu wa record na record keeping. Ona nduyona nduri ginya mugunda. Ona ng'ombe nduri. Ndore kindu ri gatagati ka indo icio. Yes. No ndiramuria ng'ombe arenda umihe ritwa ririko. Agakwira ritwa. Akamwira ni sawa basi. Yes. Ni undu wa records. Ukamwira ni undu wa ginya agikenda gukimenya kumenyeka ginya gacau karaga gaciarwo nyine etagwo atia. Ona moikarani ukimwiraga ndi raciarire. Ona taninete mieri. Ukaruta ninge mbica yake huko internet-ini. Ng'ombe na gacau. Ng'ombe na gacau. Ndoi batara ng'ombe njiro. Black and white. Fresh ani ciothe akĩrigwo ihana. Ona no thie mugunda page-inĩ ĩmwe ya Facebook ya mĩgũnda ĩno andũ aya marĩithagia. Akĩrigwo araruta mbica. Yes. Araciruta kũrĩa kwa Gĩthũngũri Dairy. Akĩrigwo araruta mbica. Yes. Akĩrigwo aramũrutĩra mbica. Akona kĩgombe kĩu na harĩa yakĩirwo. Yes. Waja ũgethera ina mũkamo mwega biũ. Yes. Ukamwambia hii ndio inaitangwa ada, hapa ndipo tunatwanga maziwa Unaona hii kitu kubwa iko hapa nyuma katikati ya miguu. Ndio hapo maziwa inatoka mtu anakamwanga hapo. Na ikinya ng'ombe tutairie go. Wewe twira ndu ya magegania we. Wewe twira ndu magegania. Wewe twira ndu magegania. Riu agicoka guka ucemane na iretu arika riake na gukunja. Amere na project. Mpo wangu alienekea project ya ng'ombe na si moja hata by the way hata imezaa. Hebu imagine. Imezaa. Kwanza ukiona mali tu inatoanga maziwa. Hiyo kitu yake hapa nyuma hivi. Hebu imagine inatoshana hivi. Najua sijui sikumbuki inaitwa nini lakini hapa inatoshana hivi hiyo kitu anakamwanga hiyo. Ya ndira koe mekua. No mauthia hira muno. Megua. Okoe na mundu kuigite handu acoka ena project gwake na nakura ni yaku. Atiriri. Mundu ri. Mundu akiri wa buruburu. Yes. Akiri wa ku. Koguo na ngikimwira ati ethe haria kuiga ng'ombe iyo. Cucu wao ri. Ni azima mani. Na guka. Yes. Kuni kumainuka gicagi. Ng'ombe ameoneire kwi hakuhi. Gutiri. Ona azia mathai. Ona azia mathai na ndari arwa rungu kura kandika o kindu ku. Na netwa mathai tikaithiki ona kamo ko kaiga no. Ona mathai no nginya mitagano na maguru guo nigetho. Ona mukamo hari ori. Agakimira akaonera mukamoku. Atire. Mekua. Maundu maku makagira muno. Yes. Riu ati ena project riu. Nimworanirwo uhoro wa nguo, maimanirie uhoro wa nguo na TV na ndui na fridge na tondu ni enda ati akaguthama mukiuma hau mugithie riu gikiro kingi. Yes. No kiambaba ithe ukimuiga wega muno getha ngiri 40. Ukimugurira TV. Ukimugurira TV. Riu ukimura morugamia maundu maya mangi mothe wambe ni undu wa project yake ya kumugurira nyumba aikarage gwake. Ugaikara miaka iri hau comfortable. Without questions. Without questions. Etereire iria rigane. Etereire iria rigane. Bia icokaniririo. Yes. Cia iria. Na miaka iri ng'ombe no iciara maita matatu. Urakimwekire guo aramwira. Takioi. Agaciara matha. Agithie internet-ini ri. Athia Facebook.
agathie TikTok, agathie TikTok, WhatsApp na Instagram, na WhatsApp. Yes. Nyamo icio inya. Guti kundu kungenda ona Google ndaringira ku. Okay, ndagathie kurora ng'ombe koragwo hana atia. Na ndagagithie kurora nginya kamago iria rigana atia. Yes. Atakiwe, she knows nothing. Yes. Uhoro wigi ng'ombe wa mure ikoma iraka murita 8 muthenya. Yes. Ni uguo ni gwaretikana rita igana rimwe. Eteketi oguo. Na tondu no ambiroke muhutithia ga TV ri. Miaka iri. Yes. Ugutura we wihorereire wega-ini wake. We uhoragira oro hau. Mwanze manyo kamwe. Ona mwitie ng'ombe mbeca cia irio. Na kone. Tondu aciari ake mena mbia. No kumwitia mbeca cia irio cia ng'ombe. Umwire nyamu icio ni ile ya concentrates. Yes. No mwire ile ng'ombe yako by the way. Haina concentrates by the way. Na siku leo sina pesa. Na ime reduce. Yes. Since by the way, unajua if for the last 4 days haijakula hizo ni ma concentrates. Doi hizo ni doi. Akulia nini? Ukamwira ati okay concentrates. Ukamwira ni kama is like how do I put it? Is like unaona venye mtu anakulanga nini? Unakulanga vitu zile tamu vitu vizuri zinafanya ufeel poa, ndio hata ukue relaxed. Kama vile tuseme vile wewe unaweza kula pizza usikie vizuri. Concentrates ni kitu kama hiyo. Nikwambia. Aga ule nyina adhimu. Mam niko na ina fix aki tu nataka ndio kole na 7000. Mati aroga thioga sikuru kia bypass. Take concentrate. Ndari athikiriria tabarira murimi ona emwe. No concentrate ni do. No concentrate ni do. Ajui do icio ni do. Then from there. Yes. Ukahora miaka igana? Iri. Ugacoka murekia ciruri. Kaiga it is worth 40,000. Yes. The 2 years.